Pemirsa stok gas melon ring Kabupaten Kejantenang aman ya diastun Kramo Gianyar kantun mewah molihang gas LPG 3 kg santukan stok gas melon ring warung-warung kepanggih kosong. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar nguduhang majeng Kramo mangdene numbas gas melon ring Pangkalan. Kadis Perindak Gianyar lu gede Eka Suari Mausang nampinin gatre indik mewah nyani kramo muliang gas melon dis Perindak sampun ngelaksana yang seselah. Kauningin kuentenan gas melon kepasti kayang sida nagingin pabuat antuk kuota gas melon ring Gianyar bulan puniki sani kauningin kantos langkungan telungatak talian tabung sani makin pendistribusian gas melon keatur oleh Pertamina. Anutin regulasi krama mangdani langsung numbas gas melon ke Pangkalan. Eka Suari mastikayang yening gas bersubsidi puniki nenten arang ring pasaran sakewanten keatur panglimbakan nyane mangdani sida anut sareng tetucon. Disperindak sampun reksain ring agen miwah Pangkalan sanes sampun anutin kuota sane kaijen Pertamina. Pamekas ring Gianyar kauningin wenten 504 ulas Pangkalan sanewada ring pepitu kecamatan. Kaaptiang bumdes ring Gianyar sida naptarang angge dados Pangkalan mangde krama desa sida kewantu. Indikes kadi inucap taler kawedar oleh kepala desa Siangan Ketut Brate. Prajuru desa kesarengin Babinsa desa Siangan nyelehin kuentenan Pangkalan sane wenten ring desa Siangan silih tunggil nyane sane wenten ring sisi SD 2 Siangan kecamatan Gianyar. Wirnaya Bali Pos Nguningayang.